Okay, kamitenga Quand on saving. parle de l'Alliance Fleuve Congo, donc uko hagiye, uko Fleuve Congo ikase, nuko imanutse. Aho hari ubururu. Okay. Ni territoire ifite kilometre kare 746,046 donc 746,651. Hakaba hafara abaturage miliyoni 35 n'ibihumbi 817 na 556. Tugereranije Nayishizeho oxygene, nayishizeho. wayishizeho bari kuyibona. Yep. Ngiyo biraje hagire ntago bita byikora direct muhi ako kanya. Dufashe kugira ngo mbese nk'umuntu uzi neza uko twabigereranya, u Rwanda rufite kilometre kare ngira ngo twaya 26. Alors dufashe 746,651 et tukadiviza par 26,000. Bon, 26,000 n'ibice ariko kadufate 26,000 gusa. Donc urumva ni inshuro 28 u Rwanda, iyo territoire ya AFC. No gufata u Rwanda inshuro 28 n'ibice 7. Mwakabonye? Donc bashije gutanga gusa. Oya wakabonye? Nakabonye neza cyane. Yes. Nimushake musevinga Fleuve Congo n'abantu baturiye aho ngaho nibo bari muri Alliance Fleuve Congo, kuko aho ngaho ari ubururu niho Fleuve Congo iciye ikata isubira Kinshasa. Donc ni Tanganyika, Maniema, Sud Kivu, Chopo, Nord Kivu, Ituri na Haut-Uele. Ongera udusubire niyo population ukuntu ingana. Oxygene uranyumva? Oxygene uranyumva muhire? Ndamwumva. Ngongera ubasubiriremo population ukuntu ingana. Yes. Hano bamwe bari kwandika. Haut-Uele ifite kilometre kare 89,683 na ikaba ifite population miliyoni 1,920,867. Chopo ikurikiyeho niyo nini ifite kilometre kare 199,567 ikaba ifite population ya miliyoni 2,614,630. Ituri ifite kilometre kare 65,658 ikaba ifite miliyoni 6 z'abaturage n'ibihumbi 500. Hakaba Nord Kivu ifite kilometre kare 59,483 ikaba ifite abaturage miliyoni 10 n'ibihumbi 200. Burya Nord Kivu ni grand contributeur, ni ifite abaturage benshi ngira uragiye turongeye turakubuza. Ndahari muranyumva? Warugeze kuri Nord Kivu ukuntu ifite abaturage benshi. Ifite abaturage benshi. Ni Julien Paluku yaramaze iminsi atakora za discours avuga ati nibo bagomba kubona premier ministre kuko nibo bafite abaturage benshi batoye. Sud Kivu ifite kilometre kare 65,070 donc 65,070 km carrés. Ikaba ifite abaturage miliyoni 8 n'ibihumbi 800. Maniema ifite kilometre kare 132 na 250. Ikaba ifite abaturage miliyoni 3 n'ibihumbi 700. Tanganyika ikaba ifite kilometre kare 134 na 940. Ikaba ifite abaturage miliyoni 2 n'ibihumbi 482 n'abaturage 9. Hose hamwe rero Alliance Fleuve Congo niyiremye superficie ya 746,651 ibihumbi 746 na 651. Ikaba ifite abaturage miliyoni 35
n'ibihumbi 817,506. urumva ni ahantu hakomeye cyane umutungo kamere urimo muri ako karere. Coltan iboneka muri province ya Chopo, muri Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema na Tanganyika. Hakaba hari ubutare bwitwa lithium, ubu bukora mu bintu byo gukora ama batterie électrique, buboneka muri province ya Nord Kivu, Maniema na Tanganyika. Hakaba hari ubutare bwitwa étain, ariyo gasegereti, buboneka muri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Tanganyika. Hakaba yo bita tungsten, akaba ari ya deuxième T, iba muri 3T, iyi minere stratégique iri muri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Tanganyika no muri Chopo. Hakaba hariho zahabu, yo iri muri ayo ma province yose, Haut-Uele, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Tanganyika. Hakaba hari diama iboneka muri Haut-Uele, Ituri no muri ayo ma province yose, uko ari 1 2 3 4 5 6 7 diama ntayavuze yose. Hakaba ari cuivre herutse kuboneka muri Chopo, ikaba iboneka no muri Tanganyika, ubutare bwa cuivre bukora ya makabli y'amashanyarazi. Hakaba ari cobalt iri muri Chopo na Tanganyika. Hakaba ari gasegereti, casterite iboneka muri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Tanganyika. Hakaba ari tourmaline iboneka muri ama province yose. Hakaba ari wolfram iboneka muri ama province yose. Hakaba ari petrol iboneka muri ama province yose. Manganese iboneka muri ama province yose. Gaz methane iboneka muri Nord Kivu na Sud Kivu. Hakaba ari pyrochlore. Iyi pyrochlore ni ubutare bukomeye cyane ku isi yose, ahantu buri ni hariya muri Nord Kivu ahitwa Iluweshe, hariya Somi Kivu, ni Nyanzare, ni hafi y'iwabo wa General Makenga. Ubu butare nta handi ku isi buboneka, ni muri Nord Kivu gusa bayita pyrochlore. Ubu ngubu nikora muri technology ya ira mitwe, urabona imitwe ira igenda ya fize. Umutwe wa fize ukorwa mu butare bwa mpuza bwa pyrochlore. Noneho bamaze kubona ko nizi mbunda zirasa za missile à longue portée bakoresheje pyrochlore, nuba ngo bizajya biva kuri 22000 km ikaba yagira ibirometero 40,000. Ira tete ya nucléaire ikaba yagira ububasha bwo kugenda ibirometero 40 ukarasa muri 40000 km ukoresheje ubutare bwa pyrochlore buri hari Nyanzare. Hakaba hari minere bita plombe iboneka muri Haut-Uele, Ituri na Tanganyika. Hakaba hari minere ya zinc iboneka nayo muri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika na Ituri na Haut-Uele. Alors, kariya karere gafite amapariki akoramo ubukerarugendo. Hakaba ari pariki ya Kahuzi-Biega ba Sud Kivu. Hakaba ari pariki ya Virunga iba Nord Kivu, niyo pariki ya mbere yaremwe muri Afrika ifite inyamaswa zikomeye cyane. Hakaba ari pariki ya Garamba. Hakaba ari parike ya ntuza iriya irimo Okapi hariya hagati ya Ituri bayita Kahuzi-Biega. Kahuzi-Biega ni muri ntuza, ni muri Sud Kivu. Oya, Kundelungu iba muri Katanga. Muri niko batwigishije oxygene, batwigishije muri abarimu nabo rimwe na rimwe arige batwati Okapi iba muri Kahuzi-Biega ku isi, niko batwigishije. Oya iba muri ntuza, iba muri parike ya Garamba. Hara muri reserve ya ntuza hariya muri RFO. None se sinari ngo Garamba iba muri Equateur. Erekada Garamba iba muri province orientale. Harimo baratubeshe. Salonga niba Equateur. Parike ya Salonga 1 na Salonga 2 nizo ziba muri Equateur, naho Kundelungu iba muri ntuza muri Katanga. Harimo na parike ya Kabila kozemo parike y'inyamaswa iba muri Katanga. Yeah. Yes. Donc urumva ko parike zose zifite umutungo ukomeye cyane ziri à l'est. Ni Kahuzi-Biega, ni ntuza, ni parike ya Virunga, ni parike ya Garamba na ntuza hariya muri nani la parike ya RFO harimo Okapi. Alors, hari amalake ane akomeye cyane kandi arimo umutungo ukomeye cyane. Zira lake zose ziri à l'est zifite isamaki zimwe zirimo kuva Adamu na Eva bakiremwa. Donc umutungo uri hariya
urahagije cyane ku buryo ushobora gufasha East Africa yose, ekonomi yayo ikaba yaruta n'ibi bihugu tuvuga bya G20 nangwa bira bihugu biteye imbere. Si réellement hari umutekano ubaye exploité, iyi territoire ya Alliance du Fleuve Congo irimo umutungo ukomeye cyane kandi uzafasha isi ugafasha n'igihugu, kandi abaturage bakagubwa neza ku buryo imibare twakoze buri muturage muri miliyoni 35 buri muturage yajya abona amafaranga ya sociale minimum k'ibihumbi 2,200 buri kwezi. Buri muturage arabona amafaranga afashwa na leta andero y'abakozi. Ibi bintu byose mbabwiye bibaye exploité kuko byose biri ya leta naturel. Ikintu kiri exploité ni colta gusa, kandi nayo nta na impulse buri yari yaba exploité kuko kuva hari ya colta iri hari ya Uracyamwumva mwebwe? Wapi yagiye? Muranyumva? Turakumvise noneho. Yes. Wasanga baguhamagariyemo. Hari abantu bari kumuhamagara, telefone ndi gukoresha ni yakazi, ni bari kujya bampamagara bigakatika. Iriya colta ifite ibirometero, abantu bazi Masisi neza, iciye hariya Imatanda, ikamanuka Ikatare, ikazamuka muri Ruki, ikagenda Nyamaboko, igakatikaza hitwa za Bwambariro, ukagenda hitwa za Kaniro, ukagenda Oso, iragiye paka ikakubita muri Ntuza ifatanye na Manyema. No hari birometero 300 iriya filo iriya colta, urumva birometero 300, kandi ahantu hari exploité nta na kilometero kare 5 yaba exploité, kandi hari birometero 300 bya colta ura mu star ufite kuva hariya mu Rubaya. Hari colta iri ahitwa Vuhovi ni hara muri Lubero, ifashe kuva ahitwa Mbwavinywa ukagenda Pitakongo, ahitwa Kimaka ukagenda Rusamambo, ukamanuka kugeza ahitwa Fatua, ho ni birometero 450 ari colta na colta ucukura, kandi itari kuri metero meme n'eshanu ugiye mu butaka. Baherutse noneho ba explorateur kubona na uranium iri Walikale, nindi iri ahitwa Mangurujipa ni kilometero 450 uvuye kuri territoire ya Lubero. Zahabu noneho iri muri yo migezi ni ubu ni FDLR ya exploitaka, exploita hari ya Kasuo ahitwa Kasuo, ukazamuka nayo ukagera Fatua, ukongera ugafata Fatua kugeza Mangurujipa, ni birometero bisaga 550 ahantu hari zahabu ucukura ugenda ugafata mu migezi. FDLR n'aba MONUSCO nibo bamaze iminsi bayi exploita kuva bari hariya, umutungo wose ni FDLR yakoreshaga, amafaranga yose mwumva FDLR igira naho ngaho yakurara muri Lubero mwira migezi kuva hariya Kimaka na Kateko abahazi muri mugezi wa Ruhoro, ugafata umugezi wa Ntuza wa Vuhovi, ugafata umugezi uri wa Mangurujipe, yo ni zahabu na zahabu iraho ngaho itwarwa na FDLR n'abantu ba MONUSCO. Ni mpamvu ari nayo base za MONUSCO nyinshi zari ziriyo z'aba Sud Afrique, niko kazi bakoraga. Ubwo urumva rero kara karere iyo ni resume y'umutungo kamere, udashizeho amashamba, udashizeho cafe, udashizeho ibyayi, plantation zaho z'abazungu hariya Ikahe, ufashe za Ruboga, ugafatara ku mavoka za Nyiramagori, abahazi ubwo bari kureba iyo karita, udafashe za Nyabura, utagiye icyayi cya Ntuza cya hari Burora nangwi Rwashi nangwi Bwambariro, udafashe ikawa yo muri Ituri, udafashe kawa ya hariya Rucuro nta mugenga, hari umutungo ukomeye cyane. Hari ayi tungurusumu herutse kuboneka nta mugenga, mwifite ubushobozi bwo kurangiza na kanseri mu mubiri, bagiye kuyipima Abashinwa, n'ubu hari societe y'Abashinwa igishaka iyo tungurusumu iba hariya nta mugenga. Iyo tungurusumu ngira kuboneka ahantu hitwa Rwese hari mu Bandandi. Hari umutungo ukomeye cyane, ariko kubera ubutegetsi bwabaye bubi nta na kimwe kiri exploité, ariko harantu haba exploité. Buri muturage wese muri 35 mbabariye zirimo akara karere yajya hembwa minimum na mafaranga sociale ya leta yabira aho ngaho nibura amadolari 2,000. Umukozi waho amafaranga make yajya hembwa ni 3,000 nangwa 4 bitewe nuko umutungo hari uhagije. Ahubwo main d'œuvre ntabwo izaboneka, bizaba ngombwa ko
haza abandi baturage bavuye no mu bindi bihugu, kuko akazi kaboneka hariya ni kenshi cyane. Ibaze izi minere zose mbabwiye, buri province yose iminere irahari. Ibaze iyo medevre yakora muri zo nganda, medevre yakora mwizo kawa, mwabira byayi, mu guhinga ibishyimbo, mu guhinga amasaka, hose izi province zirera. Urumva ko kari akarere gahombejwe nuko hari ahantu nta butegetsi buhari. activiste wahumvise cyamba sasa amaboko nihuzi honyine nawe haheruka uri muto. ibi bintu reka muhire iyo miserezo y'imbabarire urumva. Oxygene hariho umuntu umbwiye ngo mushimire witwa Hobe, ntabwo ari busy, yambwiye ngo we akoze imibare asanga utarabyawe n'umugore. Merci beaucoup. Ntabwo nkabize nakamura bishwa niko anyandikiye. Merci. Neza. Nuko kangoye message nyigufu forwarding ndikwambwiye pe. So rero mu byukuri ngiye hari ikintu na suggesting pe. Birumvikana wari twakifuje ko uzarama nk'umusozi. Amena. Ariko birumvikana igihe kizagera bazafate bazakora systeme de clonage, bagufate nk'akaserire gato bagasigarane mu biro runaka, tukomeze dusigarane kopi. Merci beaucoup. Kuko ntabwo bafite ubwoba ko abantu bafite umutwe umeze gutya bazagenda. Iki ni igitangaza boka bya. Ariko se waza muri Amerika, ariko hakuno waza muri Amerika. Sawa, nzaza, ntabwo bingoye. Ngwino muri Amerika, niho hari n'ubundi aho hano niho hari abantu bo kugutega amatwi benshi. Iyo ngiyo ahantu uri ntabwo urugupubusa kabisa. Active Karabi shawamba bare nuko mukare ku musaza nanjye nkaryama no kuri korana no gusinzira. No rukaka. No. Ariko uratizira gute mu ntambara? Biragoye. We uzi impamvu se mbivuze Active? N'ubundi ariko ngiye kugenda humura isaba tigiye gutangira mu kanya ndaba mbacitse. Ndaba mu myutinze rukaka ibyo kuvuga ngo kugenda nagenda aje kuryama. Naho ibintu byo kuvuga ngo agende se aje tumushaka. Reka ni activiste wowe isabato nigera ugenda uje kuyitangira, urumva ukomeza turekera Oxygene twebwe tumwibarize. Ubwo wananiwe gusinzira kubera ko ari kumwumva, ubwo nawe uracyamushaka, ukomeza ube maso uzaryama ejo n'ubundi ari n'abaraye ijoro batari wowe kankanswe wowe wifumbatiye umugore. Reka nkomeze n'abandi kugira ngo mbone abo manura. Wari ukurikiyeho yari JP yagiye, Didi fata ijambo. Turajya dutanga amasegonda 15 nutenda gufata ijambo, turajya tukumanura tuzamura abandi. Didi watinze gufata ijambo, okay, ubwo wagiye nawe. Noneho ifata ijambo. Ndavuga mu Kinyarwanda. Kumvikanara. Activist uranyumva? Neza cyane ndakumva. Ubwo Didi babuze Hamza ifatira ijambo. Ndahari muhire. Okay, murakoze kumpa ijambo. Didi ntabwo yabura bro. Didi afite uko. Hamza buretse gato Didi abanze yari yabuze. Mbabarire karaka. Manuye reka mbashimire. Nshime na professor mu kutwigisha. Ibibazo byanjye mfite ibibazo bitatu. Icya mbere kirabaza ku bibazo bya security n'uyu mu general. Ejo bundi nari ndi muri space barimo baganira ukuntu iki cya FDL aba bagabo bari mu bantu bashutse uriya wahoze ari president wa Congo Laurent Désiré Kabila ngo yirukane abanyarwanda uretse n'abanyarwanda abantu bose bw'ubwoko bw'abatutsi ngo ntacyo bazamumarira. Ibibazo dufite uyu munsi bikaba ku giti cyane ntekereza yuko byakomotse
eh, aho ngaho aho ngaho aho ngaho